Pemirsa samian kerama pemaksaan saking Pat Banjar babakan ulun uma ngemargiang puncak karya ngentak linggih mepedulisan agung menawaratna mepeselang mepedanan medasar tawur balik sumpah utama ring pura dalam babakan ulun uma desa Gulingan Mengui nemoning rahina Buddha Umanis Mendangsia ring tanggal 14 Agustus kali tali siongolas. Puncak karya puniki karawapitin antuk ngemargiang upacara ngingkup kelanturang antuk ngemargiang upacara mepeselang mepasaran miwah mepedanan. Sedurungyane dawak warsesiu siang ngatus siada senam karya warspati kalpe sampun nainin kemargiang ring pura dalam babakan ulun umuk Gulingan. Prawartaka karya ide bagus gede arjana nyobiahang ring rahina Buddha Umanis Benangsil tanggal 14 Agustus kali tali siongolas peniki pindah ke pemargin ring puncak karya ngantek linggih mapedudusan agung menawaratna mapeselang mapedanan medasar taur balik sumpah utama ring pura dalam babakan ulun uma di Segulingan. Puncak karya kekawitan untuk ngemargiang upacara ngingkup sani kepuput oleh tigang diri selinggi kelanturang untuk ngemargiang mapeselang inggi punika ide betara kayangan dalam Prajapati Mangkasami Tedun sani kepuput oleh ide pedanda geria pemaron munggu miwah ide pedanda Buddha Wanasari Karangasem sararis kemargiang upacara majejiwan mapesaran miwah mapedanan. Pertama ring pengingkup karya kepuput antuk 3 Ratu Pranda. Kelanturang ring upacara mapeselang. Ida betara Makasami ring kayangan dalam, rauh ring kayangan Rajapati Tedun. Tedun lunga mapeselang. Pengabe yajamana karya ida bagus anom nelatarang, indik sarana upakara ring pemargin puncak karya sani mangkin, luire ring genah surya ngangen sarana penyu miwah kambing, saha tebasan giri kencana muka. Ring sor tebasan Trimurti miwah raris malih ring sor, antu arda nareswari angkasa pertiwi. Pemargin puncak karya puniki mendasar saking manca sanak madia. Tiosan punika lantaran ide betara mapeselang ngangen sarana marupa ayam 5, keboyus merana, tani pinaka lantaran utawi katimah mah, ide betara munggah ring peselang. Upacara mapasar miwa mapedanan madasar ngangen caru ayam 5. Dasar karya mungkin kebos karya niki taur panco manca sanak madia kebos dalam kurung nika laworo. Dasaripun ayam 5 ulam ni, sana kangin bebek putih, sana keluar asu bang bungkom, sana kauh kambing, sana kajau celeng butuan, ring tengah banyak poleng. Manggala prawartaka karya Imadi Sutarma Mausang edan karya puniki sampun kekawitin dawak tanggal siki Mei kali tali siongolas ngantos ring pemargin puncak sani kelanturang antuk ngejar solat seraina ring tanggal selai Agustus ring pemargin tuk-tuk bulan pitung dina kemargian ring tanggal 17 September kali tali siongolas. Mantan dirut PD Pasar Mangu Gidis Dana Badung puniki ngaturang suksmaning mana majeng ring krama sareng sami mawinan sampun siderau antuk pedek tangkil tiosan saking krama babakan ulun uma talarau krama sane magenah ring Sumatera Kalimantan Sulawesi miwa Kabupaten Sejebak Bali dani mampangarse sangkaning asung Kertawarna Nugraha utawi pesuecan ide betari dalem sani kedasarin antuk mana sucining nirmala ritat kaleng laksanayang karya ngantos puput dumugi sida paripurna sida sidaning don. Nah titiang saku manggala karya malih pisan ngatur suksemo dumugi berkat asung warna nugraha ida betari dalam suecan ida betari dalam jadi ketunas talar titiang aturan karya semaksimal mungkin manut manah suci las caryo lan jujur pekaryaan karya puniki mangdo ngantos puput sida paripurna sida sidanindon. Kalian pemaksan pura dalam babakan ulun uma, gede darna nyarengang majang samian krama sarang sami, antuk nincapang malih pikam-kam pikayunan krama sane jaging ngirengang ngayah ring pemargin kari puniki. Mugi-mugi ide ring luhur mapai cekerayuan, kesidian miwa kemertan. Ngiring, tincapan malih pikan-kam pikayun ide dana sarang sami, tunas titiang, jagi iring titiang ngayah ditat kalau karya puniki. Mugi-mugi ida ring luhur mepaico kerahayuan, kesidian, kemertan talar tatkala ida dene sarang sami ngayah dikiring titiang ring kayangan dalam puniki. Sesampun ide betara mapasar, miwa mapedanan, ide betara murwadaksina ring pengubengan, kelanturang antuk kalinggiang ring pelinggih soang-soang. Puncak karya kedagingan makudang sesolahan, minakadi wali topeng sedekarya, baris gede, rejang dewa, miwah wayang lemah. Risampun ide betara mapasaran, miwa mapedanan ring genah ide betara mapasar kekantenang kekosekin kerama antuk sida matumbasan ring sarwi daging sarana pasar sani marupa kamen, bas, kacang janganan miwa sani tiosan. Ring genah mapedanan prawarta kekarya sampun nyagayang kupon undian
raris kasukserahan majeng krama, mangda sida ngamulihang makudang-kudang prabot, bungkung, kalung miwa kacang-kacangan. Pinaka pengabtin krama sane utama inggih punika sida ngamulihang jina. Sane kawadar oleh prawartaka karya, tani ngawinang krama ngosekin genah punika antuk ngerebutin jina. Indrawan Bali TV.